ibigay sa tikyon, rolohami atas nama Pangulan ni Huria, songon natulog na sugat kita. Iparmoding ni Netutuasa apa songon ibigay sa tikyon. Asa ulo songoni, kami pe madum ni rohado, iparmoding ni Netutuon, alam makilala rohami, dinamor ni bilang-bilang ni Huriata. Alam ini natangiyak kita tuamat taribata. Ang giyak mahilit ang nyangta. Dilihat tuwata, dilihat dua tahun, 5 inganan hasorangan sa liling ni liling na. Alam nima bolen suhun nami dibaga sa tikyon inamarahubog ni Rohita. Songon natarsaha jaha-jaha aw di Rom 15 di Rom Ostropat ayat 15 nilokon tumatangis mamu akka tumatangis di besar tikyon boleh suhun nami rodohan sama pengulian ni Uyamuna ima nerapita maksitauron di parmoding ni netutuat tau alanima bonan suhun nami matangiak kita tuamat tadi beta anggiat di budian ni netutuat tahun saya tuhuma di Hamuna akas nasroha anu kujulat neon asa nagabiboy mo siya tuari akan namangihut boy kita marlas roha ibaga sa tikyon kami soong Pangulan ni Huria muna along do di patunguhami sa otik soong yang tua-tua otik dak porasi nga taon kurang dak porasi budio alanima akka muna suhun nami ang di ama di pastuhan otik pe na pinapungunam yun sa yang di ama di pastuhata tonggi mo tugula asin tusira pay na muna ano kujulan niya patapa muna ima duduk alani ima di hamuna pa ng suhun nami gulalahami do di ulauta sa deryo makilala ro kami sa nagpetua tapak na radom na rinimtahi do muguna pidahami do di pelasanam muna di ulauta di bagas sa deryo marlas ni roha kita sa na nangpe di bagas sa ni roha asa ulo songoni tung masayulido ulauta di bagas sa deryo song ni do ni tua silam na urupur nila silam na ay tuba dagdag na pwede marang marungutungot na magulong petitong puli marlas ni roha madudu alam ni mga tamahin tamat ang ulit gulang tumatalibata asa dilew tu ita sayon aka gadang nyumur lati dia kapagtayat saudik songon hata sen hangin Pangulan ni Huria muna sila buti mahay mauliati mauliati tu bunganina makadami hita sa tayo nga duluan ng Roha begitu diharus suhun nami selibutna Roha mibison siyan kumanina son tuanggiku na diri ala dohanggi bukasan umatay jadi ngarpa dohami belum di Roha kamuha nina sudah tong siyanggi matutu matikas kamuha nina sudah tong kaya tuha marihita kesehatan dia sedang Roha termui merihamuna akan tinggal bunyi dan tutup sesi marhani Tuhan sesi saya mau selupna sesi batu mau selupna kapinopanin na korwol soni mas sautik son natapupungu marhit penasian terus nurhata tumutik penumay son getili boraspir nalawas pa sa atong nami tuha muna sa lupna nami senggi matutu naringan lapat tuha muna kung namagbulan sa kilo pe si tonggi may tugula asin may tusira matutu na so ni masa niya tanami siya kung niya mauliate mali mauliate terpitahan mo magundang ina jadi songan lima di hamuna apa dinami ala nang pasaton poras firma kami siya Pangulan ni Huria di siya pagwan ina lan magana ko gutang na naw partusi
Jadi mau lihatin madutu di hamuna manasu Tuhan yang ka geleng ni inang nabi na sa rumadon songsoni nang rigi si suara nabi na sa hamuna alay terlumo bimatahe na uhamulate o kami Tuhan muna di siwi di boto hamu marujung ngolu na dua-dua namion mitorodo hamu madulo kami totong do godang aka poda na pinasa muna tu kami nangaka iti puji-pujian songod dalata mengandungi inang nasar lima tuam selalu yang kamang inang pabahinam muna panuturium muna nangakata poda na pinasa muna siya kami su bolon mandok mauliate maduha muna amanami pangulan huria amanami nanami nang ruas di huria pe alanya kamang nung ngarohamu banabi-nabi kami su bolon apa di bagasan tikyon kami pe tamamaro manyuk-nyuk kamuna amanami inanami siya tonga-tonga ni huriata atau ngamang namalo nami asa usiu kami naman nami sa huria nang pangulan ni huria nami bay mamang kudang na naong kartusi. Jadi sama dia memang pamulan huria nami nangama nami nanami ruas ni huria monope semua ni siup nami doa kaparjabaran na boy tarpadu kami lasmaru hamunak kamanginan semua ni anu konon nami atong nakoto mamang kasahadani do si Judione. Sama lima buahita keluarga aram do acara irohamuna semua jadi dia mau beren dorap sudah pasatu pamulan huria kalau dong satu pamulan huria kang buibe kalau mamereng nama ita gua kira-kira kau ita pasahat
Pangulo. Aturan na yan, nasugot siya doon yung pinumunay. At orang sumarang lamang kan. Jadi anong inacara ni Harakon, ano nang gabi may milat Prusia ng kanangaragama. Boy do, ada orang so tapasahat tu pangulan di Huria. Boy do adong belota acara keluarga dan tapalur hatto na dua tahun marahite taginya. Ate, apa? Tanain acara keluarga setokin atau orang so tapasahat tu pangulan di Huria. Oh, jadi nyong na jumper ni Bakura. Gitu Oh, no, Bakura tinapor. Nyo naman, jumper muna. Asa tapang hukar tu Oh, soal. no, pasahat tamu maju dulu. Jumper ni Bakura. Iya, kembali. Weh, baju di sana. Ini Oh, nggak boleh bera terbuka di tarte. Kalau acara keluarga nama terbuka mai. Oh, lo, tinggal batasi pajalo. Tidak kena nama kedetar. Terbuka mai. Oh, lo. Tanda-tanda hura detar ada leda pakai. Angka hida nama kedetar terbuka mai. iya. Topi. Oh, lo. Terbuka ate dari tay. Iya. Bahagia nih mak. Bahagia nih mak. Malah bagian akamanang pahopus ya dong. Kami masih malah nomor korakan otoras. Iya. Kejolo. Jadi iya, Kedus B Mangoloni Adong Dobe akan lihat di Bagasar Romano. Ada orang sedang masak, tukang mulai minggunya. Bunga. Jadi semua ini Pak, hari ngalam botar. Adong dobe para daton, ada orang so tapasahat dupa bulan Yuria. Ya pura-pura burjun. Orang ini saya burjun mengurus saya. Erdi takku. Sama dia nama ibu apa? Pemerawat di rumah itu. Jangan dia nama burjun itu. Lepas urusin untuk itu sehat. Tuh bapakku Erdi. Saya dia malah foto pasal dia masuk di undang-undang hidup bapakku. Atau malah punya doa namun terserokan itu tidak hidupku. Sarong nukasnya bersiap begitu nggak dibegas semua. Nggak boleh. Enggak. Karena
gabi. Nakapuli si Paul, mayroon na yung Bukan tapasahat tu panggulan ni Huria ya. Tapasahat tu panggulan ni Huria. Buka sa orang sa tapasahat tu panggulan ni Huria asa namain acara keluarga. Asa kapaborha 5 tahun mas mari menehite tangia. Tuhani ise na buka rohana marite ede do sekalian ditanyakon bay mato tapasa kita bulan Huria ise na buka rohana di bay be ma ise na dong do be waktu do kesempatan tidak jadi kami sian atas nama keluarga Bapak Sidedi Jolo do akka paupuna oleh isen na mangudutin sa do sa kapahopu boru oni ita na marang ini diuduti jumolo ita marede o Tuhan para si roha si parholong kulo na ho jang kondongan ng bonding to gumatu lambungi
Tapasada rohata asamartang lihat kita di bagasan barnya loh anak loh di Purwadia. Amin. Tuhan Yesus aman nabi berharap roh si tutun aman motong doa le Tuhan takasu kami kolak kodo pangalua-lua doa apa urusan ni selalu jolman di bagasan tikyon li Tuhan kasdu diberiku jadi bodoh pumuan nami namardu di rohaon dinam cumulu di Tuhan dialah posada hina hulungan di rohanami masih tungan di keluarga Tuhan pos itu tuh rohanami dupako perdosa dona tua namion lalu Tuhan ditinggi nguluna mangiro hami ali Tuhan asas jumbono sesa dosa ditinggi nguluna asal nang darabat ibana ali Tuhan ima tuinganan nang pinaradim di surga sonangan ni serang semeninang kami seluruh keluarga pinoparna seluruh nali Tuhan jojo kami marlau dosa zarabudan dosa nahusa ngazahami manang nasohusa ngazahami be mangido hami Tuhan umatmu ali Tuhan asal jumlah sama isian hadirin kami terlumo bimahami di bagasan sadarion ali Tuhan binamangulahum para dapat imam ridhi khatam asanggia tali Tuhan binamangulahum ulaud di batuani na tua-tua namion Bulan mengesakut hatam dohami dari Tuhan Mian mahatami dipudi-pudi nira tua-tua nabion asa tetap kami marnioto secara memujiho Tuhan pos itu turo rohanami depakmo bisa lupa panginoan nami di bagasan tiga Ima Panginoon seluruh keluarga pinaparna tinikalhon ni dainang nahinahulungan namion rupa saat kami matuho ali Tuhan terlumo bimaina namion niat mohon dilabungmu ima inganan na pinararim ima di surga hasanangani tangihong ali Tuhan Panginoon namion di bagasan ele-ele do di bagasan serap mirohan nami Tuhan pulpa saat kami mahadirion nami terlumogi di bagasan tikton nama kali dope tergugui mahami ali Tuhan asa boyu terasuk kami satu nama dipuli ulan neidi natoras namion niang marihami nami ali Tuhan tergugui kami Lihat Tuhan rohanami doon at iuron asa tiur saluh na ulaun ni na tua-tua namion Tuhan posituturo nami tanggiyong matangyang namion Panginoon namion nahu pangasahong kami tuho mari teite guardiananmu Tuhan Yesus Kristus siyon kami mauliati madiho di bagasan guardianan do anak do di Purwadia amin. Adong mamanatay ko'y tatatay. Adong kapahina, akan nami, doa ba?
Anak ka ba? Kata-kata perpisahan kami. Wah, boleh deh. Kata-kata perpisahan. Ada Damaskus siang kami salut mati leparni dari nango bukan saat kami matuamu amanami nanami pangulani ya boleh deh. Jadi golongan tapasaha tu pangulani huria mundur mahita dawek menganata sebulan sianoma pangulani huria. Jadi mundur mahita. Oke. Jadi itu mani bagas men. Boro taringok namani tak ulus ate. Asian. Lamar ini nanti dua to mani bagas mate. Oh no. Alai kalau mahamuan non kita ringot ulus. Duduk batang dohon sabut na biasa tu baru siap pudan dia teh. Oh no maloman no kamu membuat apa lagi dok teribu mak. Anon tung nomor satu kurian. Sawan lima di hamuna hasuton nami kalanungan saat kami pangulan dunia. Nakanok kita natangis di dalam wawon hatun ng taon alitang mata bubo. Tuman taliwan ta asakiat may titayang ta sa hadiah ini natang surgo. Surgo kesenangan sisa liling na iman ang pinarani di bata di natang. Alani para hotel ko itu pelatan ulang dari Iwai Dagas. Udah bentar ikut lah bro. Oh iya bisa. Jadi sa kanima sa tamang taon di napakari na taon kepada yang stok ini asa jumuli tamarite. Maripihika. Sonong sudi sonang sini nama rahaposan di bata amat tayo. Sonong sudi namanya.
porsiaon marpungu do ita di sola makormati do mananya kadongata o puriyaw torsi buru malawon lima namotingon songoni do diajar hanada tadu ugamatta atong kaulahon may marudongan horong ni rohan law sirang silat dongat taon kapasahan na ibana tuwa mata ni bata ay mangulu di kita mangulu Tuhan ido jalamate di kita mati di Tuhan ido asa tatangya kon madungat taon ang giat di cakon ni bata ibana law makalason hatuan na manotongi dido apostol Paulus do molo ng mati hamurab do Kristus di habor sa ero hatta do mangulu itam sa do ibana ay taboto do dang di rajay hamate ni ibana dunga mangulu siya na mati alani maratang yang mahita ane di bata aman nami zakon modongan nami o puriyaw teh boru malahon tulabong mo nunga di Joho ibana siya portibion padua may ibana siya rati di dusana basa-basahon na ibana hatuan do hatiuron na marotongi para di madibana ingana na dito motongan niya kada madiami dala pahehe na ibana Tuhan mo diyon mo marite Kristus Tuhan nami amin taligima hatari di bata tatangihon mahatan di debata natolhas dihita para di bagasan botarion so na laho pabuakaton inata ng jumulong motingo hamu akka na magkabiari tuhani hiripamu ma akka nadinggan las niroha dohot as nirohana nga manotong ay para siroha jala perdinggan basa do tuhani disesa do akka dosa jala dibalua do kita ujujupa masa hasusaan tangi o kamu maaw alay akanaha ulah o kamu ma nahurok asa anggia martua kamu ay nung nga dibahit tuhani sumangap amang na siyan akka yanakon na jala dibaho do hak ni inang na di akka yanakon na akka napasangap amang na manubus-dusa na dui jala akka napasangap inang na dus dui songon na papungu arta manangisin na pasangap amang na labo sa mamuselas niroha siyan akka yanakon na sa kiri jala mo matangyang na sida tangihonon ni Tuhan ilo akka napasangap amang na gadyang maumur na jala akka napasangap pon inang na walwan na lo Tuhani songon ni makatan ni Tuhan di kita di bagas sa potarion martang yang mahita ade di batamu alina sa hamaduan marti siya naik do di pasato na sa paspasun kami jolma marti siya naik hidung siya mangulu na sa nakinokam di bagasan naik hidung siya di pipiso na sa rarotang marti siya naik hidung siya terdidi kami tu bagasan hamamati do hahiyaw na naam Jesus Kristus upang ido habil tu ho perbedai na iko na naik kakir namin sa kontak di paspasun do dingga di basan maradopon dengan namin ng murtingon mahamu apa suruh-suruhan tumu-tumu jalur dulu kau madokan namin tulapungmu ada di batana subasa tubasa tanganmu do pasla kami nuain dengan namin ng murtingon porsiya situ turo kami rap dengan namin ng mati di basan Kristus gabi pahehamu di bana martehite Kristus si manda mo dati no kami to ho ala di sudi na ding kanibasam tu ibana tiking ulu na di tanawon sudi ni pakosorohan namin no aing di bahin ni pangilu kami dito ho ukap malibana harbangan di hanguluan ni dala papatar madirin tu ibana di bagasan hamulian mo ay nung matalo hamay ni marite Kristus nang mangulo rapoko di bagasa kasadaw ni tondi perbadia sa rodi sa liling nililing na amin kita liya kadungan sa porsyaon antara sa tataruhon ni pedong at taon tuudian Namat yan ni at kadungatan na masitaw na noon na manangisi o puna na toras na doon ang kaya na kon ng martingon. Alay di bata ama parhulong roha sa ito tong manidungan ni Hohami martihiti asin ni Roham. Tatap madungan namin yun nalaw sirang siya kami na hinalaw ni Rohan namin yun. Martangi ang mahita Langihon ma Tuhan tangi ang di batasi pangapon na sumurong huwag na pagbahan arsa ni Roha gabi hala si Roha kapuli madungan namyon pahihiman na sila siya na huluman ni arsa ni Roha dala adyo ni Roha na sila sotakon may midahatiron ni Bohim naso tarapul Roha ni nasida martangi ang mahita
matabugo haluduan na manotong. Di mahualong utok kami, di sima pusamu na sa idu-idu siya si malolong nami. Di sima kami sudah marulupulog di bagasan hatuan mi. Barite Kristus Tuhan nami. Amin. Barite Maita. Barite Ita. Hamu sude na dugdug roha unang masong makirimi. Hamu sude. Na manarihon sa sbi. Roho otot di perbadia. Ale Opung Riau Torsi Barumadaw Sirang Mahami siyan ho Orhat maho siyan hutam Dalapaso maho tuhutan ina bagay Ima hutan Jerusalem na manotong Tinggal hon marura patay salon Dala halas sumatano Nang pinarupagatagan di batali ho Sa rodi sa liling na Amen Barite Mahita Hubog na ditutup Barite Hita. Ay parlape-lapean do tano on dia. Oh, kamu baru itu duduk. Ay do tano. Isuko si Tiano di sido sa bulogku di sido sonangaw. Di atas tanoon. Masa kamu noni belum saya? Iya peda mulo suada hatuan salele ngabison. Ni kelas ni rohado. Salik kok ada miondo.
Ngit. Buk. Nangit. Iya, Pak. Putar. Martang ng mahika. Andi si Kristus nunga di perbedi ko tanaw manihala na porsiya di ko. Ala ko sa tiri nunga mate jala los bitanom. Ala nunga hehiga di hangu dua do hayo di hani kauna. Ala ni do tanaw pamin wa dengan namin ang modingon di bagasan kaporsiyaon paksa. Kaporsiyaon ni kaporsiyaon di hayon nay kupang ido kami dito ko pasu-pasu matano manon gabi tadda po si rohanami do patrimon nami di halak Kristen. Bahin madungan namiyon maredian di bagas damin dala pahihi maibana dala pasonang maibana po na mangulo dala mga rajay mahitig Kristus Tuhan nami. Amin. Nawitatan ko. Lagi terus. Tahan tali. Batur nangit. Ilang tuloy yan? Batur nangit. Batur pen. Tahan sila. Tahan paling besar. Lurus na. Oke. Kurang untuk karon. Apa orang dong son? Tahan sila. Tahan sila. Pakeras. Oke. Ano yung makaharap? Ali torsi berumalaw. Pasa tayo mano kono ay tutangan di bata na tumimbudi. Ima nang majadi hontano do sudi isina. Mangulo mahunay rapon kadibatan na dibagasan sa tuaon. Ima na ang pinaradi dibata di hosun ko sanangan sa saliling nidiling na. Marlas ni Roha maho rapon akadabadia dibagasan sa tuaon. Ima na ang pinaradi dibata ho di sude yang pinaradi di batadi ho sa rodi sa leleng ni leleng na nunga tardidi ho dala dunga maulay tuho di bagasan Gornyama do tana do ton di Purbadia sa rodi sa leleng ni leleng na
kita lihat kadungan tatanyakon madungat tasonari iman ang tartanam no ang dison ang dia di zakutuan ibana di hanguduan do sonangan na manotong ali Jesus Kristus no nga didokko ahu do hahiyo do hanguduan na mangulo do na korsya diahu nasutu pa mati ibana sa liling na kupagi do habi do ko pahehe madungan namion jala pauwa madaging na nalion kaya bido sa daging mo masangat ni martangi ang mahita Amihon na Tuhan tangiang nami. Ale Jesus Kristus itiki ngulub di tanaon olo doho kay paheon hani jolma sian alani marlomo ni roha maho lau mamasumasuhon tudungan nanion ima tu hanguluan naman tong martangi ang mahita Amihon na Tuhan tangiang nami. Ali Jesus Kristus na niyojar niya si Roham saya puli badungan namion akan namar sa Rohaon upangido hami do tuho tabay mahaporsen na sida do patriman na sida maritehite holong ni Roham asang giat tarapul rohani na sida martangi ang mahita Amihon na Tuhan tangiang nami. alani ramay taman do tangiang nang niyajar ni tuwata aman namin na di banwagijang Sa pinagbayang warwarmu, sa Roma harajamu, sa saat malamon mo sa mga kawagijang, Leo na Tuhan sa dalawang namin sa Tumari, jalasi sa masalang sa pagkanabi, di sa alam na kapasara kami, duminin na luminatang ng alapaniwangan sa pangako. amin mariti siya nasi ni roha di bata maradian madungat tawad dohot dami dohot akan ang matingi di baga sa dami ni Tuhan ni ko di saliling ni diling na amin maridi maita ko na dito Mabait ada sila ni kahot na porsyaw. Kiri kak, kiri. Pinalaho sa puwi na wargahon.